Angibase kubingelele sibabukele woKhozi kusena. Ngibingelele Sipho, ngibingelele nakwena Mroza, ngibingelele nomlaleli osekhaya. Uma singena la samxoxela umlaleli ukuthi uzokwazi ukuthi ufike ningabaphathi kube khona enizokudlulisa ngenxa yesimemezelo esikhona esibaluleke kakhulu kakhulukazi kuthina la emsakazweni woKhozi FM. Yebo Mroza, sesiphinda sagqemeka enye ingozi la emsakazweni. Izolo sithole udaba lokuthi uBheka BK Mchunu useshile emhlabeni. I think into eyaziwayo kakhulu ukuthi uBK ubengekho right for isikhathi yawo bebambekile khona isikhashana, so izolo udlulile emhlabeni. uBK umsakazi wala uKhozini wafika la ngo-2011. Wasebenza enhlelweni ezihlukahlukene esibala kuzona sibhude kusimanzonzo, sithakela isizwe kanye nawe kanye noSigiya ngengoma. So sithanda ukuthi kumndeni sithi dudu nakubalandeli bonke bakhe abangani nozakwethu khona la ngaphakathi emsakazweni kubhlungu khona akumnandi. Into engifuna ukuthi sidlulise Sipho naMroza ukuthi ekhathini ekanjena kubalekile ukuthi sitshengise inhlonipho. SiwoKhozi FM besikhulumile nomndeni izolo. Bacela ukuthi banikeze ithuba lokuthi bazise abantu basondelene nabo. So yikho singazange simemezele izolo yikho simemezela manje. Ayikho into ebuhlungu njengokuzwa indaba ekanjena ungalindele nokuthi ungatshelwe umuntu osondelene nawo. So kubalekile siyinhlangano enkulu kabi se-SABC. Ukuphuma kwendaba la empopeni iya kubantu abaningi eningase kumuntu bekufanele ethole ngenye indlela. So ngifuna ukucacisa nalokho ukuthi sikhona isizathu ukuthi silinde. And kuningi kufanele kwenzeke before umuntu akwazi ukuthi afike la e-studio ezobimezela indaba efana nalezi. So bekuyilokho nje ukuthi sinikeze umndeni ithuba lokuthi bekwazi ukuthi bazise abantu abasondelene kunabo, hayi ukuthi besingafuni ukumemezela ngaleso sikhathi. Khona indaba esensitive kakhulu Sipho engafanele nje si-treat nganoma yiphi indlela, and ilena le ithinta ama-feelings ethu sibaningi. Yabona iyahlukumeza indaba ekanjena, so fanele sibe careful kakhulu ukuthi indaba ekanje sidlulisa kanjani. So bengifuna nje ukucacisa lokho ukuthi sikhona isizathu besikhulumene nomndeni and kubalekile sibahloniphe esibanikeze nethuba lokuthi bekwazi ukuthi badlulise indaba kubantu abadinga ukubazi ngenye indlela, hayi ukuthi bezomsakazweni. Ngibalekile namba abanye ba-react ngendlela yethu mhlawumbe ifika nje uya drive amayethi usayibona kanti abakubo wakhe bayazi ukuthi engatshelwa kanjani. Yes. Mhlawumbe bebehlele ukuthi bamfonele nomuntu babamlinde ukuthi azafike leza khona bamhlalise phansi bamtshele ngendlela. So bengifuna nje ngithanda ukucacisa lokho nokuthi ngicela ukuthi indaba ekanjena siyihandle ngendlela e-right. Simcabange yena lo muntu loyo, sicabange nomndeni, sicabange bonke abantu abazothintwa indaba ezibuhlungu ezifana nalezi.